meka enewie eyeme afia amprofo when mu kan Ghana Health Service for ensem bia ba tro say akoko a wayade na wa mo kwen kakra ma onti bio nansense cholera no nanse yade na san ba bio cholera yade na aba ya chese we die senia AC kwadetrete da kwaba hu papa tentam sign tentam afo de ahwe abo wo mo ho eban Director of Public Health Ghana Health Service Dr. Franklin Asiedu Bequin wo baabi o monten so gatenu zeyo and once na si basa obi nkogu nsi baabi ema emfa once na nko spreading enko wurawura nkofo fie dia enya na cholera ade no ebeboa pa ma ebi kura emma yeso ye hunu bi na ya kan wolai esi hono a se chen na wutugum no na hu azum lion fam don me fa gum so wugina ho na wo ye na zoom lion wo beti wani na pan tontom wo beti wani no na eni si nanim ho pe ne kitchen one sie enti eni no we put the onyan kura am 4 steps and one say what one nti o se ayahunidie ho asem en wo ka che Ghana fo na da se yenhwe na yemba ho bra woto ane nsem so bio ya no ogba mane kwabra ne kwate afisu wi a na ne nse wasare betwa fufuo ntoa eham no worizi wori tware dama na waka che Ghana fo se cholera ade na se asan mani munu so ewo manmu ne pesi etu ase a yenhwe na yendi yehuni yenhoro yensu ahuro puko yenfa horo yensa hu nyina da liquid soap yi abuse etwo ne bo anya den munto bi tititi mu fie na monfa horo monsa na timi abo a wo se ye de sa pe ebeboa pa ma yade no aba efom afei Dr. Franklin bano na Ebola se COVID-19 azino wohunu hwe eno ani se fi na wo ye no a efi na wutieti abola na wutieti ano a uwia wo sa enu nti de kurakura mu ka e de ache Ghana fo nyina da se pia water no mo no so eya no mu a enya no an se wonya na wate eta 30 na wo mu no ni nyina hwe se ba ku bia ba bia ba horo ho ansa na wate ano de agu ni paduam ene sa cholera de no ebetimi ache wabra wani enda nti ukoto nsuo ni besiwa hohoro ho ansa na wo de wo sin na kwanya na be ma ya ban so betis you eat only what is hot they say na ya woman no would you say enya water na je sashi water na nya nsuo no de ade na ma no wo so no akwam nti I will say for now no sashi water bi abonu bi ho ye pa aseno no nti basically we are doing this education and yes I say hand washing with soap and running water mean we are Ghana Health Service Dr. Franklin Asiedu Bequin na wasanso tuane samso bio ya no okyerem sam kwan hodo metimi ato ache yade no face to face na wo akono fe so wo munyanya ye mensi ya no de o ka de ache Ghana fo sa wote ho no mu na wo ye mbo akoro akogya anan aba koro wakwa aba koro ukwan emi de enkate empem ho kora me wi enkate na me yamu hwie entranga se me no konkonte de me di asa entranga so me de nkruma mpem enkuru rough kwaba prodo ya de cholera bia na so pechi and I contact tracing. To be a yeni bia, ya ditch the court, the fee, a medication to a bomb by Mommy, and I also be the court case back in terms of I disinfected time, environmental health in Yabum and their collective group Naya is. And ya cram what it to Diane watch that chair. Ede and your mahood robber cum your nubia guaquamu, San Quadano so acting was sucuma, omobefie pe, or meba catch a woman. Enti sa kolabo no nso bekoso na tibia bo ma cholera ho yade hu da ubo atre na kwabem ya chom kwanya mo paso so mo ye hand washing facilities school cleaning na vinegar bucket soap issue bibia we are also doing inspection to space yourself sadman ya kan na enti I will say for now we are not saying say be still school ma go and close it no we are making sure say we fight all those things in the schools na ya no ya bomba we say kwanya agenda ya kan ho bom ya kon kwala ani a utie ye you no and afe kakanga kra chodi aponya kopon dia tata o
wade aguso pempen ho 7 December ne de daada ho kwan so betimi enso ato abachiro madwene na aboa me yetimi ayima mpanyine ne mrahye bedwafo no yebehwa ma natimi enso akoso campaign no aguso a ene aduonu nan abatuo ni mu no osi John Dramani Mahama na akora wa free eye aprobo ase ewo eye framantamu no enso emu a wochem se nafuam mienu otimantamu mom kafra enafia so wape baabi enso adinani asanso suaso asre eye adehye ne mo atifi osua no ma bebre yehia no wonkan bupuri mantamu eno se na nkrade ade na mekwa akope o sa abre mani abra me ye campaign me twedom me twe akrade ama me ho na woti ase no se ye dwumadie bi a no enti na eye National Peace Council for eno omo friend se womra na womone no ensi nkunyanto ato adwere se de be ya ye nyina ebete ye wansa ye bobo abana se wadi nkunim a wajiwani kakra eye ama ehuro no anomra fom kakra se de be ya nhye onua enso abufuo na enkofa ntokwa bia so emfa mma eti wo chem se sa dwumadie bi se de na chese hu behia wono se ye kan abatuo yi wono odi mu ntintima pa enu ojade oye bia watifidu mantem no de na ni chemu akabupuni mantem wakwa na enokre ampa dwumadie bi etesa ekoso churches mom eno eye GPCC wa mo na cheso mdi sa dwumadie na hyehyɛ so ena akora kɔ ya aja eno Ghana Catholic Bishops Conference fo se no mo ho sanso na Christian Council of Ghana fo no mo so ho ena mpanyimfo so efiri eye National Chief ena ne bre so fa de ntia NDC fo no ma ye krado se emfato ho so man krofo bi fa so hwere wodom enkwa bi mu ekodi sa tutu asem no ye ntia so di firi no ma tachi man South abato mpesua so afimpino ne aduo na abato mu so wo chese piche bi koso ho do ma eno so na wasen kan panfo epen ho asem ka magihye ntuma mo yen kan ho asem etu omu chem se we nyina kan wo bi na ka NDC fo ayo madwe se asumdue anubu apa de omonya de so banum bie ewa afimpino ene aduonu ena abato no enso so emu na enso so no wo chem se Ghana no yedi ne ba kro se de no makika kɔ no ewase yesɔde ye ne adwumadi no bepie mu ewase no se dwumadi no egusu ekoso no na ni chiri dom ni mu no di chirim no hwem se ka anya hwe kra no obehunu eye Ghana mampanyini a ye nyina ye nim se asrafo edom kuo no na tua no Commander in Chief of Ghana Armed Forces wo hwehwe ma wa hunu na nado danko akufo do dwumadi na se eno ose yo ene ma menhwei bambo kuo eno ya posifo abatu edi omu na di mu tintima pa ba bambo nsem a etima menhwe mu hwe se tutire ni de ma abadwaku a omutu eye aposifo wono owase bia esumdua yese ye beka nyiri kura kakra so hu antira Ghana fo se wanu ntino se wo ye oman ma eni kwan se motuo no FS yemra side bedroom meja meduma na me ye no so na me bank ene be ye we go do wa president amma vice president amma monso na mo hwe bank so aka chese ye ka asumdue ewa na eso tutu fom tie at Dr. Bawumia wantima mepie mu ewo sa National Peace Council dwumadie no ase no yase ade ya wabosim pie no wonkabupuni mantam wonom ewonom kro ya anso na Peace Council fo dwumadie no ekoso enu ntina Dr. Bawumia ntimi ama no enu wase wani Ghana mabunu kasase sei ede na Ghana mabunu nyama ema no wase wamse ja wase wo kye na ni suade hunu ene kro we yara pe wo busa se be semfie poli ngwatwenie no Dr. Bawumia woye panyini be wo Ghana ha onye Ghana man panya be de kire eti se wonim die bi obet na watena wa ka kire Ghana mabunu se napkofuo wo mu ko busa napkofuo atete ni atepo ya aban wedu omo afaso same no ka sei wo kire mu se aban de napkofuo akoma konkoro na ba bi obefa bia na so ne wantimi antua wonom eka edie na kire se wunya akonya no kro mo abefo madwuma mu biemu no obetumi atua wonom eka yei etuaze se Dr. Bawumia fo aketua no na omampani a obenya edwuma ama emabu no aye se eyade a eye no kre se eye wo botai se obepo ba obehwehwe edwuma na opese wo ka kire Ghana emabu anchenchre for monka nonte se opese ye hu se no monka no ontu amonka ne hu se ampa ne ne abre se obepa edwuma ama emabu no na senia yebusa ne techima no a oka se so obeka se na menim se napkofo irakostu ene owura John Dramani Mahama de agya ensemtwerefo se yenka ma na so nte se napkofo won mo ebre
anum afin penu ne adwonu nan abato no ono na ejina mu no wa prema panyi de biare de ama National Democratic Congress ndisi amanyuku no Oluwa John Dramani Mahama Frank Ekrani the New Patriotic Party ani pipi amanyuku no ne wo kire ani ababeya to ba biafo ene abnanse bia wo mu a wo meke kanyo masi ani ayo no fine ma omen apu akọ nanimu emanfo nso fretichi ni ben aso nie dia obetimi ayama omen a yebebo ni dimpe no a ena on de wo adwene ho na so obi so onenam no obemfa no ho kwa na wo bi osi amato ma president abayi ni entoma no no me omampani wo men mu se be koso asu fe wo be ni ma bebre de digital be ya ni ma wo so no adwen dane so anu wo kirem se nyamyenim nukurani eba no se yenya de ma yemfa eni wapa wo ma ye no mo bo hu dawura kire Ghana ampia to ne ka wan no yesi na bo yesi na utu ebe ma metala ha jiba wo ya ka se ya no wo chese wo mu a ya ka kukuruduru no ma jeso eshi kukuduru wo si eshi oso ne ba beti egigim wo mu amoka ya jeso no supporters no say it is possible ade na be ye ho say it is possible NDC for omoehu se omu beluzi omoehu se omu beri eninti omu ashe ase edidi atem se mwati se omu didi yatem yemfi yedi adwen a yedi ejuma aboa obia Ghana ha yedi mpuntio kofa na nyina yedi mpuntuo kofa na nyina ya mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia Ghana Arishimama and headquarters ni ha na ani omukoye apom tentre na ntie adwumadie bi na so omutu bi wo no mo pa na so no waka nsem keka nsem bebre no mo ko sensuo nsensase ema ne enko wie akire no enkofo ha wo ye juma bebre na me kan say mo bia medado bia say ma na ye juma anya no krada ani siba anya me no mo na juma wa ha 7 years ni MPP ba ye omuma wo ye juma asa Ahenkan FM abusuafo enu achi o kiremu ese ade na NDC one more candidate okoyo otimi ko eye mrahye bedwafie ne say yoso ntinemu moden wa amenyoma akonkan na wose eye atesem a wo mo NDC fu ate ne say wakoti abato mbesu aso no MPP amanyokuo no emma no ade ama wo mo na wasempa kodo ne say yoso kura chenchene wode nchene ba ya no wa mo asebesebe mpraduasa wadwe no aye adwuma no akoto abade atia no na ohwade a wapini ho when you say many people for them be fine ama select some this Canada masuma catch some say sikali mo ba jina wa then when the on the 7th mama for me papa for ina na ebo ya juma ana me bo ada iti me hwe mo bo say ani siba omo yi ni pam ye lu pa ni pam ye sa person ko ya ndada you know so ni ye then that charity it on the 7th ko to abana to mahama na tu na matu sumkro me catch some say exercise Tinenkai uboram ewo akwatia bato mpesua eso a eno ewo apuema ntam ya NDC amanyokuo di muo ono na constituency organizer edema NDC amanyokuo no eye iche katoko se katako de evodi mami avio ni mgrofo sa so oje ho akun pena obi okay me siagasa se ho kasem no o kana sem no who is that video no aha beto aso aka na beja ya enough bi masri wachire ya kasa ana meboa o da be no kwafo kapa mom kasa wanu sa mom kasa enye sa ana meboa
Taka sade de o juro wa wonti ase. Ana me boa. Come out Austria. Amichia. Oh hey. Austria. Oh okay. Kwana kasa radija. Hi cha. Ana me boa. Ana me boa say. Enye so parents anzo. No asa to aso. No to aso. Se bi be Opesa we. Ka ane aja se moyo anaba. Ope moyo ade ato aso. Eka say. Wa na aka wa asem. Eya na eya so mu twahia ono ma manyokofo na twahia ho. Nti eya na eboa wom. Na da ya no fo bi no be frem. Ogina ho be kwansi o kwara. What's that for some account to him? Na Mike ni kura wa na nwan say ya ready aya na. Kan ke da first nkura no. Oh no eba so. Ho na dwumadie no eba so nti ya no ahye ne so say ya mofra no ba bedan omo bedan wo talent adi. Ema che say ayekama kama chede nso gusu pa suku ahodra ta international school abu heya na asene salvation school. Me ba cho person so dwumadie ya sen afre 0244878760 024520489 Ahenkan Keda first. Na dom na gumachi ya no mo jejemie. Odi media network na mdu waduri. Na odi media network dwunu hu ntino. Wase nneoma bi won mani kwanse utwa kwa tentene. Eko eye baby ti senka bupuni mantema na sasantema ntemu anampoapu e mantema yinkro kra bi soso a ade kwa akoto betimi atobi odampatem ye ya. Odadwadifo nso se da bi e ka kire wo ebinu mo tirimo odin papa ade watete se hu se de okọ enkran ya obenya no na akokuma se anase okọ ekofodua obenya no sabepe ana aba odi media network home appliances ne ho no ma obufie ana yedi hu dwa enso ewo odi media network ahwe ho eye TV na wope air conditioner fridge washing machine rice cooker and service atnaye no yene no ana edi eye animhwe etibomode na bra oba utumi say yes enuoma no eye papa ana ne bo so efo onto usuna chemato bia eba ho a wato ade na dana upela bi no mubom ma ye 1539 5005 Yankopie mu soja ka ba hu se asose ekumbo adehye te achem so abe edi atudwa kire mu se sika achem so abefo edi tudwa ya no mu chechem se wo mu de omani efamu an na da kwakufa do ni gina sia bia wasisi polie na atwi oman sika mo ka kire Ahenkan kase bosa free SHS bi no abeha ehuma fia nsem papa wo man mu double track na sika no chance free na ni monyam bia anim womusi omomani bi wo hono mo achese ade ne ya free ti omu musa school no kura no ebe ye bibia ma wo mu daache tese omu kwa no aso omu ko enom na na do na se ye nko school na ne ye ti de da ya awufo ni bi di tu man Ghana mu nam sa free SHS no chese nkura ni mu school ni sese yo double track na esan wo mu green red yellow na keke entiane ye oba pobesi wa gedem si wa awufo no no so di sika koto otwo boss ni ade provision nya do so ebe ye ne ka entina ehun faso bempa na wom se nim nu kurani nyamya nim nu kurani sese die suku hu nsem na nado dan kwa akufo da mamwo mu no die so mo ka se ya na omo boa omo ntwa ntro omo beka no kura ka se enka ye ntua sika ne mum sin double track na be san yo mama nkwada so aye yamako school sika ye tua wo school na ba fra wo se mi pesika se to bukuwe chese ya wotire ya woto ade kwa ye to first na me konkra ko fa ne ma bra me kura me sika me ji lo kura na ahye me nye sika kura fa ko fa ne ma bra awotire ba me na wo fie school fees kwala kete kura me ntime bo na matua yes free and such ne die emwo ye ba ko double track ne kura chese ko ye ba ye kwa kwala me to be traffic ba ko no go school na nkwala nyanyem na ufori ya bra mahama ya hiano mahama bro eyesu
I bro because you from your senior juma yeah bre because and that man kwa wonya bi nye omo ho na amoda juma no ne ba ya aban baba e benya juma aya hwe ne am mo to me wayere me wo ma nto kwan bia no esa system na no ba boy no omra because mahama why be pen je ni mu no NDC de ya ono ya ohin bia esa say ye di na chi abre nyina fi so your boa for your batampa ye ye di ntini ne ye di nse no si do ye nti na ma ye di NDC nti NDC de ye ntimi finish NDC de oboa yen ye bon person yakopon fa ne mbra NDC many NDC wo pa just akwam de me akwam abrewa akwam de me ba konya bi kakra bre me so mi di anti me NDC mbra na me honto me na me akwam ahokyere journalist ye bo omo hwe ye bridge asenye nde nke NDC a anka wa ye NDC ba oman mu ju ejuma ba ahoto ba ye ntata nipa ye mbu nipa ye nkum nipa NDC ba ahoto ntina ma na ye NDC na ye bi oma ye sika oma hwe so ba odi ejuma ba mpuntu ba tomorrow no after na ebon kan because we just sit na enye onu to intro bebre a wa chucha na sem bia ni wa papa Ahenkan FM and some no do so mo be kan so mo nkan wom wom Is just am wa wo mo ye sure Ninsen no track no hey double track no double track Minkasa band community schools, you know. Yeah. And no, the best way I can be boy and pa. But the animal for you buy, it doesn't make sense to me. Say, school neho. Now, if you as a crow man, what no man, that be a make us or that. And you have been a Uber come been a baby and could have do a how. Move back out. Would you 20 share? Would you have? You fear what children? Now, ma 2 years, or 2 years. Ube said there was the best. So, how baby? I do it me, there be. So, it's immediate. I double track. You visit community schools in the idea and they say, Yama schools no man said, one won't crank it to a muno. Never your moon track quite entering. One moon co. No, Musso more chrome soon call. At your clan, Quebec, it's a community day school. At your co school, you have a soon. Eh, do you know what did you know? A great can you name of friend, dear, come my anchor. So, and your papa, David. And 1 year send you did tone, name of friend, the bed on my yari. Muko school, I come on my phone. Ah, you can't cram on my anchor. A tika may buy ye, sa committee school, see, and a command and you call home, and we see what ye be. And I can, why, yeah. And a nina said 200 and something. Why? Yes, I can win them. So, now can one need any to me, ya, uncrass, wo on me, and crank out, yeah, from one no, media friends such as in the Candia community day schools need Cabasso honey be brano, but only wine cocker. Okay, you be a shaman and new echido. We say, why was him? I'm on Facebook when I'm with one more market say, pa, woman, you catch your business service will be incompetent, Sabra from Matias. Ye, we true, I didn't. On the catching, said the bear who shall dance ye. What dear mother? Share, or some women in the market can. Oh, yeah, no, 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 cram more water so than the diaba. And what tell me, say, Dr. Baumiada #1 on the ballot paper to campaign on the Jones Regional Warrior, ever had no more. The senior Sly, and so the diaba, and was say, my Ghana for one so man what thing, and no more bread, and quattro abba, and any amanyokua, or more dear atro, and a catasia. Yo one chutney cocoa football bomber you cool. Name a woman to a bama don't dramani Mahamane NDC. Afo. Okay, was it Cassia Bonnet said the NB and Chroma CEO at the Cassia boy, this should be a second in your reset. Nesayos Intino. Yantua Banfa Martin Yamanukuno. Number 8 said the Bayer don't dramani Mamma in the drum, and so a barbeje Ghana a few haumu. A sure. Kwau enso de ne de e de aba e wo ha no mo teacher Kwadwo Tepa enyina suso e na odi fra de e ba ye Nana Kwesi George enso e de ne de e de aba e wo ha ke aba ami mo amode ba ye ne nyina da mu nyina mo ase mo so ayentima Ahenkan amode no anwumre na asan so de aba na ya fe ya hwe na ya ken Nyankopon ma wonya Ntimu case sa yo odi atena hoi
on one crop for him. Ebra beso. Yo. Nyam ɛhɔ ɛna dwumadie bɛkɔ so na ɛyɛ awade adwumadie na ɛkɔ soɔ ɛno humɔboro so ɛkyerɛ mu sɛ saa ɛmfimpadeɛ mmienu wɔ sɛ kɛse ani na ɛsosɔnsɔ mu ho emu na ɔmo ɛbɔ brɛ tu anamɔn nti nyame yɛ adom a yɛn nyinaa yɛ de animonyam so kɔ akɔta dwumadie n'akyi kama nti kyei baafoɔ ɛne vɔ no yɛn nyinaa yɛbɛba na yɛabɛtaa mo akyi na afei no yakama bom sɛ ɔyere ɛne okunu na mato ablabɔ no ɛso okay mami afia nkɔyi Area root